Imamo pravo nijemo posmatrati kako se u sadašnjosti i pred našim očima uništava ono što je stvarano da bi sadašnjim, ali i generacijama koje dolaze bilo jemstvo za bolju budućnost. Mi ne smijemo da dozvolimo da neko u miru uništava ono što najljući krvnici i neprijatelji jednog naroda najprije unište u ratu. Zar nacisti nisu u svojim bombardovanjima razarali biblioteke Beograda i drugih prestonica? Zar zgrada univerziteta u Gazi nije jedna od prvih zgrada koje je genocidni režim u Izraelu sravnio sa zemljom? Zar Sarajevska vijećnica nije spaljena kako bi u plamenu nestali milioni knjiga i vrijednih zapisa? Zar konačno mi kao zajednica nismo u više navrata ostajali bez svojih učenih ljudi tokom historije i zar nismo shvatili kako pogubne posljedice je to imalo za naš narod i našu zajednicu?